Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana zekhaya awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha ke kuyona ke Orlando Pirates ukupha nje update mayelana ke nomdlali ke engeke ngabika ngaye phambilini ke umdlali ke ongudabuka ezweni ke laseNigeria lapha ke Anax Agadibu Yusuf impela ke engeke ngabika ukuthi ke ngathi Orlando Pirates yamfuna ke udaba oluvelayo umthombo ngaphakathi ke kuzona ke ezimnyama uqinisekisa ke indaba zokuthi engathi ke impela ke udaba lakhe seliyela ke ngasemaphethelweni. Kungenzeka abe umdlali ke we-Orlando Pirates kungekudala lo mdlali ke usedlale ke imidlalo u-31 washaya ke amagoli ke awu-16 kanjalo ke nama-assist amabili ke impela ekuthiwa ke i-Orlando Pirates ke sisamathubeni amaningi ukuthi ke impela ke imthole yena ke lo mdlali ke laphana ku-Anas Agadibu Yusuf wakhona ke laphana ke eNigeria ke yona update ngiphethe ke njengamanje like ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.